Halo semeton, kecil malas sarang titiang bekul masuk manis. Rahina sani mangkin titiang nyagi nyujur sisi kelon inggi punika Pak Jreng sampun wenten ring gedung Iketut Maria utawi gedung Mario. Inggi semeton sani mangkin titiang pulih kopdar nggih, kopi darat sareng semeton titiang ring FB jero Kipuyung Sugih dani nyarengin parikrama Wimbekara utawi lomba sembrama wecana prajuru adat yenten iwangi inggih semoton sayuakti nggih parikrama ring Rahina Buddha tanggal 5 Februari war sekali tali selai puniki kemargiang pemungkah bulan bahasa Bali keping pitu ring Kabupaten Tabanan sani ngambil unteng peditis jagat kirti jagre hite samaste. Nah sarang mbok-mbok niki sira uning sarang mbok tiang niki pokoknya sarang sami ada nilai-elean sampun lali registrasi dumun semoton mangde boleh boga Sumatera. Ngiatur dengan yang titiang majaring semeton titiang sarang sami sayuakti parikrama Wimbekara sayuakti sampun memargi saking dibi. Nah sani mangkin tiang sehelo sarang teman-teman dumun gaya-gaya pokoknya pangwenten manten kenang-kenangan angin dokumentasi angin tahun-tahun berikutnya semeton. Nah niki boleh boga Sumatera. Nah sani mangkin seremonial sampun ngawitin antuk nembangang lagu Indonesia Raya niki sesolahan wenten taler maskot Kabupaten Tabanan sesolahan Jayaning Singgasana Aum genten ge. Wenten taler sembramu wacana saking murdaning jagat usan punika wenten pemungkah secara simbolis untuk nepak gong ngenten kesemoton ge. 1, 2, 3. Wusan punika wenten lawak beli cedel nggih. Wusan punika wenten sehelo sareng Mbok Astrid Ular sareng Mbok Sundari. Foto bersama sareng semeton penyuluh. Dan terakhir bunga mawar.